Поезд готов, время готов. Маалымат башталды. İyi. Assalamu alaikum. Nasıl gel? Yaxşı жүресizби? Şega tartib öte olayla. Maşallah ulardı. Krasavчик qilib. Alaykum assalom. Balvanlardan zakaz qilib keldim da. Ha, yaxshi ekan-da. Alaykum assalom. Maşallah jonivorlarni efirga chiqaramiz hozir. Bekatdi bir deynen tarqaydi ichida. Ho. Xonamesi qaysi biridan boshlaysiz aka ma'lumotda? Bo'laveradi. Bo'laveradi, tartaveradi. Ökön duayni tartsang da bo'ladi. Bunun boyu buncha, bunun boyu buncha, yaşı buncha, yaşı buncha deb. Birden bastırıp koyarsın ha. Xonamesi aldığı jededen başlayırlar ha? Sur koyan jana xan. Иконun kanından jaralgan. Ооба. Aha. Жаралган до свидания деген. Bu kayman atı до свидания, aha. Şu atasının atını özgürtmeydi, до свидания деп koydu. Atasının atı до свидания olgan mı ya? Kayman atı до свидания. Aha. Katı жүгүргөндүктөн ошондой койсо керек да. Бұл өзі daha katı жүгірсе керек, ha? Katı жүгүрөт. Maşallah жанар. Жашы боюнча мына жазга асый болду. Жаңасы oldu va? Асый болду. Эми кичине азуу сайыптыр. Em sayıp başladı da sonra. Мында линия кышыйт эми дагы. Aytı versek köpten ha? Көп айта берсек көп эми. Дагы бир сыра чыгарып коелу. Бул өзүчө мындай болду. Бул жакшы пулдарга соода болду эле, бербеди мына. Şuna? Аны şu эки аттын бирин алып калайын деген ой бар. Эми кайрадан дагы эл алдына чыгарышка туура келди. Em qaysi biri satılsa den ha? Кайсы бири сатылса сатылат. Oldu. Сатылбаганы кала берет, жакпаганы. Ооба. Жактырганы ала берет. Жылкы сүйүүчүлөр атышкы болзору. Qaysi birini jaktasa çalsın den ha? Bunun boyu kança em aka? Boyu şu 1.55'ten ne çıkadı ökötüңdө? 1.55. 1.55 deyin tegerekleri ha? Yaxşı. 1.55'ten. İçine bastırıp göçetip koysan uşunday bastırıp dura veresin ha? Bastırır öyle. Bunun hem şu aldıdağın malumatını başlap kaldık hem karagı kanday bunun minözleri aka? Karagı öte joş. Karagana bunday jaman adattары жок. Aha. Bir ila ayı şu mingen deser ala kaçar. Şu ala kaçkanın da adatı var den ha? Ala kaçkan ozu katты urakta. Ha. Biroq bunday aң çöң unkur çunkurda korkup koyuptu onu çatkan adam. Jığılbayt den aka? Korku sezim bolbayt da. Ha. Yaxşı. Баларын акында айтабызбы? Bunun маалыматын айтты кошойт эми. Кароого жоош эми. Ошо бир гана немеси бар экен. Чапкандан кийин гана алып качабы ака? Алып качып койду да. Эми мындай жаш балдарды да азыр алып качып көтөрүп кетет. Чаппаса ушундай жүрө берет. Жөн жүрө берет тең басо. Чоң адам минсе алып качпайт да? Алып качат. Эми чоң адам бозун. Тартып да дең а? Чоң адам билегинде күчү болот. Ооба. Yaxşı. Karanın malumatını başladık anda aka? Karanın malumatı boyunca bu жазга kökкө 4 асы oldu. Şul kökкө 4 асы ya? Maşallah canlar. 4 асы. Bunun aygırı tamay aka? Aygыры тамай, жана бирөөсү айтты бул улакка деле жарайт экен деди. Ulagı dile var. Улагынан нече ошол айтты, улагы деле бар. Бирок мен өзүм салып көрбөдүм. Hem salıp görбөгөндөн сен айт чыгыйын дең aka? Тура. Aha. Bunun liniyası talaş bolot. Attın liniyası ha? Attın liniyası talaş bolot. Azыр мен деле sen arkıga tartışın bilbey bolum же беркеге tartışın bilbey bolum. Bunu çekir vurup da bирөөсү мага чыкты. Aha. Efirge çıkkandan keyin. Telefonla çıktı da çekir dedi. Daha bir cezdemiz var Nurmemет деген. Onlardan жакшы аттар чыккан. Bunu Malik aka var go, kasap, Malik kasap dep koydu. Oo. Malik aka desek tanыбайды go, Malik kasap. Ayıp etmesin yoksa da bala çakası. Oşonun geri atın Nurmemет jezde koyup oşondan tuğulgan eken. Eger oşol geri attın balası olsa bu han bolup kalar. Хан же чекир ha? Oşo ekönün biri. Yaxşı. Nogu töreğanın egesi Malik Hacı da. Oşo töreğanın egesi. Oşonun geri atı olgan. Mülk balban çağırıp жүрчү, oşol attın balası değil. Жақсы екен андай. Кыскасы кайсы тарабынан болсо дагы өзүбүздүн таза кыргызчылыкы тектүү аттын балдарынан экен да aka? Чекир болсо деле жакшы, хан болсо ondan дагы жакшы дең.
Экөөмдүн линиялары жакшы да. Жакшы экен. Эми мүнөздөрү кандай эми алдыдагынын мүнөзү? Жоош эле жылкы, жоош. Кароого өтө жоош. Андай алып кача турган мүнөздөрү жок а? Жоош эле. Жакшы. Чапсаң жүгүрөт, тартсаң токтойт экен. Жакшы экен. Бала чакага жоош. Ошондой токтолуп калган атты ал эми. Эң негизгиси азыр айгыр издеп атышат. Айгырга жоош жакшы экен а? Айгыры тамай экен аркын. Берки кой элек болсо керек а мынуга? Кой элек. Азыр сен нар жагына бастырган, Элдостун нар жагына бастырган. Наркыны көрсөтүп турайлы. Карагашканы. Мунун чырайлуу келген карагашка. таяктары кенен жакшы. Немелери жакшы. Эми кайра кайтканда жерге алып келип токтотсун а, жакындан тартайлы. Анан баларын айтабыз булардын ака? Баларын эле жеңил эле кылып коеюн дедим. Канчадан деп коесуң? Муну ушу карагашканымдай талашпай турган эле айтайын дедим. Кимге жаксасын 200. Токто бер болду. 225 бер ала берсин. Ким алса деле. Мынакей. Айгыр тамай мынакей. Тамай өзүбүздүн кыргыз жылкыдан жоннан издегендер кичине бурук оң жака. Ама күнгө чагылышып да бурук кичине, а? Бол токтото бер. Машалла туугандар. Басы 225 миң. Кичине аз-маз талашабы же кандай болот ака? Кичине жол жобосунда болушун. Болду мынакей. Жакын кылып коюп атат. Бу неме басындагы. Кулунду беге коем десе коркпой алып кое берет. Желедеги турган немеге дагы дең, а? Морозо чыккандан кийин улакка деле салса боло берсе. Ооба. Басын айттык муну. Кашкабат көкүрөгүн тартуу өтөлү жанагы. Ак тумшук экен да бияк ака. Мен кыргыз жылкыга ушунчалык болот тур дейм. Ооба. Так, кийинки ат. Бул ат баягыша. Таспиданиянын баласы бул. Аталары Сургоён, эне тарабы хан уруктан. Мунун деле линиясы кыжыт. Ахмат аканын жылкысынан туулган бул Ахмат. Ооба. Ошондо кулунда келген да бул. Мунун атасы биздин жылкыдан чыккан. Анын атасы ошо Кара Шалпаңдын баласы да. Кыскасы айланып келип өзүбүздүн таза кыргыз жылкы дең, а? Болду, тектүү аттын балдарынан экен, эки жагынан эне жагы, ата жагынан бар экен линиясы. Унун баасын канча коесуз эми ака? Муну ошо 280 болду эле. 280 миң сом. 280 миң сом ака. Ана каттуулугуна ошондой болуп калды. Атак улак булагы кандай эми мунун ака? Улакка былтыр салыптыр берки балдар. Муну Мурат деген үкелерибиз бар. Салыптыр. Өтө жакшы. Şu кайдасында бара бар. Жакшы. Кечени бир өзбек ака айтты деген. Бул баянда алдай деген бир туруп нагырак басса кичине берак эсе чоң көрүнөт, аркыл көрүнөт деген. Урубай дең, а? Уру мүчөлдөп коет экен. Ооба. Жакшы. Нары бер бастырып же чапсынбы же айдадым. Майыл бир чапсынчы. Жанарым. Жүгүрүштөрү бөлөк экен аттын. Şerge bir söyle koyalım. Ооба. Ya mına aydoğa sal aydoğa. Kötörüp gelip yakın. Hazret aydoğa sal. Yakın aydoğa koyla. Koy berdi го бул дагы. Tar da get kalasın. Tar. Так. Ekip al. Oldu mu? Süs tak. Tak. Oldu. Çekin koyar tut. Koy versen bir koyar tutasın. Ay. Aslında durun koyar deyin. Koyar tut. Tizginde koy ber, kişine koy berildi. Bunun küçüğün kuşunday aydoda çapsın. Bu kutuda gidipçi. Ança ne o? O. Tüyla. İçine baş veriyor şunda. Baş verip de. Bu çukur ançamça attığında aydoda cügür aldı. Oo. Şunda aydoga salıp toktotmasa olur. Үйрөтүш керек дең ушунда тарбия кылыш керек экен да муну жанагындай. Оз жытылган эмеспи ака? Ошо кайра сен жогору салышың керек эле да ошол жерден элечи. Тегизге чыгып алган баш берет. Токтойт эле ошондо. Муну айдагансаң путу кирип турат да дейли. Бир карыш, эки карыш кирип кетет. Ооба. Тоңдурма айдоого салып, чабып жакшы кыл да. Ооба. Көрүүчүлөргө дагы оңоюраак болду. Ооба. Бастырайын, дагы түз бас. Дагы бир онун аракка чейин, чабырга чейин барып чаппайлы. Çapayla var kule. Tüs tak. O yerden buraya harcayamı?
Ömüne lükanlığa salıp şunu Aydoğ'a saldı da. Ha. Aydoğ'a da şu gevrat cügür almak mı onlar? Ova. Peki koyarıyım da. Ha turup al. Ha canavar. Boldu. Maşallah canavar. Aka bunu zor kılıp üretişik gerek de canavar da. Çoğun bala minse bulatta. Bul aka çoğulakta deyim tokat bolsa gerek ha bula. Onu yüzde ulak bolu attı salı attı da bala. Murat Mükas'la salı attı ana. Bunu görgönderle var şu ayılarla barıcılar. O bazırgınga da yapar salgan eken hanım. Giyin oktu ne? Gövatın içine görünmüyor şu içinde çürüttü şurada. Bu var öğretti bu kayıt da bular. İki taraftan denk. Küçtü da bunun demesi. Boldan da karanlığı hem çaptırıp koyuyoruz mu? Ne? Bu sal semizir akıllı da bu. Ah, Turup boldan. aldılar bu. Boldan da ama inçem olmaz. Ulan cılı olat koysunca olmaz. Ha. Bir yaktan öyle. Bir yaktan değil tada dur. Biz bir yak öte olsuz gerek. Tada dur. Ha canavar. Cılı olat koyarsa. O da öyle kamçı çakırbayt ya. Ha. Canavar. Oң жака бир, oң жака. Акаураттар жакшымы? Бул деле жүгүргүсү келет экен. Шылтайын дейт да. Ha canavar. Vallahi. Шылтайын дейт. Бел дас бул деле. Boldu. Balalarını aytıp koyduk aka. Oo, Malumatını ayttık.